Эртеси күнү акшам усту бензи соолук ичи кедерле Бекир Иванны беклер экен. Иван пейда болду. Эсма мачыкны да демин саган, Бекир сыгырны акырга баглаган, башы ужуна от чекен сон софага чыгып, аяк үстүндө тура эдилер. Авлах evlerinin огунде одун парлаган көйлүлеринин балта сеслери, сагылган сыгырларынын эчкилеринин шаматалары кесили. Кой акшам терен ве хош сукунетине көмүлейди. Эсма ичериге кырды, Бекир софада калды, бир тутун сарды роман кошунун үстүндө яваш-яваш ачылган гүзеллешкен көккө бакты. Ичериге кирежекте мезарлыкнын калын мешелери артынан насылдыр бир автомобилнин гурултусу эшитилди. Бекир динленди. Бекир сарган тутунуну туташтырды, мезарлык тарафка бакты, мешелеринин артынан чыкажак автомобилни Мерахнин бекледи. Эндернин көпеги да кескин афырмага башлады. Бираздан шосседе автомобиль көрүндү. Автомобиль гурулту копарып Бекирдин эвине тарап келмекте эди. Факат бостан диварына якынламас машина кескин бир патырды копарды, суратыны эксилтти, инжир тереклери астындан шоссеге инген жолуну булар-булмас бирден токтады. Бекир башта Ретнин автомобилге бакты, соңра күлдү, энсесini кашыды. Бак сен бу шейтан арабасына, суу биттими, аман токтар, бизим атка ошамас. Ат суусуз да чекер, емсиз де. Ач олса чез кошумларыны, чыкар камутыны бирок отлакка. Ама автомобиль башка. Суу биттими, инат этер, камчы дегил эч бир шей жеринден кыбырдатмас. Инсан акылы онун жерини япты, ама сууна чаре буламады. Акыйкатен де автомобиль делигинден насылдыр бир тутун думан сауырулайды. Бекир автомобилни якындан көрежегим деп бала кеби севинди. Шоссеге энежек болду, ама автомобилни сувармак меселеси Эсманын да ошуна кетежегини тушунду. Эй, Эсма, мында кел. Кел, автомобилнин асыл суваражакларына бак. Эсма не болду деп Бекирге якынлашты, кожасы баккан тарафка көз ташлады. Көпчеклери чыктымы? Жок, сусаган. Бак насыл суваражаклар. Сен купканы азыр тут, суулары биткен болса, мен чешмеге чапайым. Автомобилде 3 адам бар эди. Учуде башларыны Бекирдин эвине чевиргенлер, бир шейлер акында лаф этедилер. Бекир эсе суу суражаклар деп севине, экиде бир мыйыкларыны бура, автомобилнин суу ичкенини якындан көрежекмиз деп тушуне. Эсма купканы азыр тут дедим, эрифлерге суу керек. Эсма шашкын көзлөрүнөн кожасынын бетине бакты. Оларга не керек болганын кайдан билерсиң? Сен автомобилден анлаган катыгын бармы? Белки бир жери парлангандыр, кайдан билесиң? Сен мени эшек бийлейсиңби? Мен де автомобилден бираз анларым. Бирде бир жери парланган болса, эв янында токтар эдими? Я тарлага девирлер, я да урарда диварны девирир эди. Сусады, шунун үчүн да токтады. Шулайн автомобилден бир адам тушту, сон да бирisi, сон үчүнчүсү. Бу ят адамлар эди. 2 ай эвел Бекирдин тарласыны, куш каяны, жолуну өлчөген адамларга беңзейлер. Үчөөнүн де үстүндө мешин урбалар. Бекир мешин урбалы русларны көре-көре арты калышкан эди, шымды де чокта ажипленмеди. Амма эркересі мешинли русны көргенде юреги буланайды. Дерсин бутун бу мешинлилер Бекирни кенди топрагындан айырмак үчүн бойле кийинелер. Эң башка жасына да ола билмез эди, чүнки Бекир оларак бойле урбада топрак сүрген, экин эккен, тутун кырган ве я бак бытаган бир көйлүнү да көрмеди. Энди Эсма да эвлерине бакып бир шейлер акында лакырды эткен адамларга буюк бир диккатнен эле бака, азачык корка кожасына сокула. Русияде кене ачылык бармы экен ажыба? Эвелери көйгө бойле адамлар келмез эди, энди исек каргалар кеби эр күн суру келип кечелер. Я ачылык бар, я да башка бир алекет. Инсан урбасы да киймезлер өзлери. Бизим урбалар оларга кечмес. Не үчүн кечмесин, биз инсан дегилмизми? Автомобилге минген адам мешин урба киймек керек. О да не үчүн? Чүнки кадран бар автомобилде.
Arabada yo'qmi, ama bizim arabacılar kene de insan urbası kiyerler. Şu an adamlardan birisi avtomobilge mindi, uçusu birden çuvallarının bir sandıkını devirdi, avtomobilden tuştu, uçusu birden çuvallarını sandıkını omuzlarına aldılar. Bekir daha da büyük dikkatle onlarını gözetti, ensesini kaşıdı. Esma, onların avtomobili bozuldu, konmağa yer soracaklar galiba. Sen sedalilerge bar, onlar da geceli. Men de mında özüme bir yer taparım, en olmaganda avtomobil içinde yatarım. Onlar da bu gece evde kalsınlar. Esma başını koterdi, Bekir'ge sert nazar taşladı. Toxta canım, nedir bu senin yapkanın? Adamlarını daha görmey turup laf etmeyip kalktın el alemge evingni bermege. Bekir sustu, Esma'nın lafından biraz utangan gibi oldu. Çünkü Esma haklı edi. Şaka etem dedi Bekir. Şakadan anlamaysın mı? Sonra Kenya avtomobil yanında turgan üç adamga baktı, ama onu adamlardan beter avtomobil meraklandırmakta edi. Esma ise gözlerini adamlardan almay, kıyafetlerinden korkar gibi kocasına daha ziyade soğula. Üç adam, ikisinin omuzunda birer çuval, birisinin omuzunda tahta sandık, avtomobilini şase çetinde taşlap Bekir'nin evine taraf adımlamağa başladılar. Bir an incir terekleri артында көзден gayip oldular. Açıklık yerge çıkkan vakitlarında Esma eke elinin Bekir'nin kolunu sıktı. Bekir, ogde kelgen Ivan. Avtomobilde Ivan'ın ne işi? Bekir sözünü bitirip yetiştirmedi. Ivan kestirme sırıkları ogünde gelip toxtadı. Ayaklarında çizmaları, sırtında etekleri tizlerini örtken uzun kara meşin plaşı ile Ivan daha uzanganday görünüyor. Meşin şapkasının astından taşıp çıkkan gözlerine düşken sarı perçemi onun betine 7 günlük değil, en azdan 7 yıllık bir denişme bereydi. Fakat bu Ivan edi. Bekir de artık şüphelenmey. Ivan'ın артından kelgen iki adamdan birini tanıdı. Yalta komisarı Yegorov. Birden Bekir'nin içinden soğuk bir titreme geçti, ama uzunu elge aldı. Yegorov benim atımını ne yapsın, onun avtomobili var, dep düşündü. Sofadan inip kestirme sırıklarını көтерerek, yükleri olgan adamlarını içeriye davet edecek oldu, ama kolunu sarılgan Esma'dan kurtulup olamadı. Bekir Esma'nın yüreğinin nasıl urganını eşitti. Karısını rahatsızlamamak için ne yerinden kıpırday, ne de ağzını açıp bir şey ayta. Yardımga da acet yok edi artık, çünkü Ivan kestirmenin üst sırığını elinin, astındaki iki sırıkını da tepmenin devirdi. Üç adam azbarga kirdiler. Çakıl töşelgen yolçuk boylap, sofaga taraf adımladılar. Ivan pek baktlı görünüyordu. Betinde, gözlerinde sınırsız bir kuvanç var. Adımlarken bazen toxtay, omuzundaki sandıkның ağırlığı altında bütün vücudunun arttan kelgenlerge aylanıp baka, bir şeyler ayta, uçu birden şakıldap kuleyler. Ivan da, onun arkadaşları da Bekir'ge bakmaylar. Dersin Bekir'nin evi boş, dersin sofada insan oğlu insan yok. Dünyada yalnız sözleri var ki bu serbest adımlaylar. Şakıldap kulüşeyler. Anlaşılmaz şakalar, hıçırışmalar ile onlar sofaga çıktılar. Yüklerini kenar odanın kapısı yanına koydular. Ivan kapını kalktı, Rusça bir şeyler ayttı. Birazdan kalamala kapını açtı. Üçü de içeri kirdiler. Bekir'le Esma kol kolga berip biri-birlerine sokulip, boyunlarını egip, dünyanın en zavallı iki adamı gibi uzaktaki denizinin kopuklerine bakıp durdular. Koyge akşam çökmekte, evlerdeki hayat sükunetler içine komulmekte. Yalnız kenar odada Ivan'ın, Yegorov'ның kalamalanın uzun devamlı şakıldamaları, uzakta bayırda enlerinin tavuk kümesi yanında zincirga oturtulgan Rum köpeginin afırmaları, ara sıra acı ulumaları eşitilmekte. Ivan bu akşam Bekir'nin sofasında turgan dakikadan son yana bir Ivan olgan edi. O anlaşılmaz, gizli kapaklı zavallı bir Ivan değil edi artık. O artık evvelki Ivan değil. Ivan evvelleri bir yerge bağlanmagan memleketinde onun için yer yok, memleketi onun için boş, o yerde hayat yok edi.
Мемлекетini belki şu себептен de terk etkенdir. Fakat Kırım'da her şey bambaşka. Bu yerinin adamları, havası, toprağı, hayatı, her şeyi başka. Ivan bundan korka. Ozunu boşluklarda, karanlıklarda hissete, bazen memişinin deresine yuvarlanganını duyaydı. Ivan dünyada yaşamak için bir kuvvet aramakta. Evet, ayrıca bir kuvvet. Onun aragan kuvveti mında yok. Kızıltaşlılar biçare, zayıf insanlar. Olar topraktan başka hiçbir şeyini düşünmeyediler. Olar için hayat toprak, bağ-bahçe sevgi ve ibadettir. Olganı olacağı şu kadarlık. Ivan bu akşamgacı nasıldır bir karanlıklar, boşluklar içinde kalıp ketken edi. Ama yanında Yegorov ile beraber Bekir'nin sofasında turgan dakikadan son, Ivan bir yerge tayangan gibi oldu. Başını gururla koterdi, etrafındaki adamlarga baktı ve her şeyini gördü.